Izem yenɣa urgaz. Le lion abattu par l'homme. Jean de La Fontaine. Yiwen akken issebɣet, izem annect-ilat, yak d urgaz ibed am akken yenɣa-t. Lɣaci la ttɛeddin di ttwiṛa-nni skaden, ala win as-yinin akkagi d irgazen. Iɛedda-d yizem syin, mi d ass-nnis la yettcaḥ, yeqleb yenna-asen: adɣa tumnem d ṣṣaḥ, di lkaɣeḍ-agi i t-yenɣa, iban-d ixdem leɛǧeb. Meɛni bab n ssbiɣa fell-awen yeskaddeb. Ula d nekkni nezmer ad nfegg nnisa xir n wagi limmer d inessin amsebba.